loko hi ku December leyi yi ta va yi ri memorable mi ri no hemba maswona ni khomi tinjinga va khomi mfundhisi mfundhisi bilabila khomi maraji la Maraji swakwe already se ma swi tiva i xitsundzuxi lexi ti-show timbirhi leti nga kona i mani sungula hi leyi nga ta sungula 27 December hi ya a Giyani a community hall laha ku nga ta va ku ri na Chavi and Maraji verbal engineering night van'wani va ku hashtag van liya i VEN verbal engineering night laha thikithi ra kona mi nga ri kumaka hi R100 a Checkers Shoprite Computer Ticket South Africa hinkwayo mi nga vutisi ku Shoprite le ngerengere mara international na national a hi ku tivi hi vulaku hinkwako so then ku ta show ya ti-30 ta December ku ta show ya ti-30 ta December a New Era ka Malamulele hi le college New Era van'wani mi feyili kwalaha mi ze mi tshika xikolo ku ri chavela wawa loko zo u tsandzekeli laya so ya endla get together kwale New Era hi ti-30 ta December thikithi R100 ra jena hi ta va hi ri na masofa hi ti-30 27 December a community hall a ku na masofa everyone laha VIP thikithi ko va R100 laha ta rhanga mina ni bvonyotela Chava ta fika a lunghisa hinkwaswo ivi hi ya a New Era vona va ka Malamulele na problem na vona khale va kha va hi sapota kambe xo ya ku nga le va Chava ya 6 years hinkwayo mi ri kuteni hi nga rivali na ku mi khensa so ra VIP R200 ra VVIP lava vo ngo hayi mina no lava ku ta tikuma ni tshame na vatirhikulobye R300 a ri durhi ri ra durha is very easy ayi wa u target so ri kumeka South Africa hinkwayo na tisa laha mi nga ta mi ri kona mfundhisi ya hi ku sungula ku vulavula tiaxara ku mfundhisi a kota ku pfala tirho ni endlela ku ni kota ku na loko ni pfala swi twala ku yini mfundhisi se u chumayelini u hetile swilo hinkwaswo lexi xi nga ta laveka hi ta lava hinkwavo lavo tshikiwa mi nga chavi ku fika lomu fika swi nga endleka mi twango ku se mi vuyelanini loko swi fika laha hi ku hleka ntsena hi endlela ku hi kota ku fika hi tlhavula switirese hi tlhavula na valoyi a va lava kahle a hi lava ku khetha vanhu kota ku why va nga vula ku valoyi hi lava hinkwavo hi lava hinkwenu va mi ri kona leyi a ni pfumela ku kwana la nga ta sala mi ka mi swi twile ku ta ku na masofa R100 hayi ni voni ku yi nga ku tsandisa ku tshama sofeni and un'wana sweswi over video leyi a tshame xigubini leni u ya tshama a sofeni sofa hayi xigubini kwalaho sofa couch couch ya tshama ka couch sorry hi ta hlangana kona 27 and 30 December #2 comedy night in one week the first thing Gazankolo bye bye thanda wonke wasiphandana